nggak bisa cuman tuh, bisa bilangnya. Mana ada pakai, terakhir pakai itu juga, pakai tong tuh, drum tuh. Pinjam sama Pak Joy ke nama itu, mantan polisi itu. Pinjam punya E3, punya abang tuh yang si ujung tuh 3. Pinjam punya DKP kompresornya sama tali semangkap kan. Yalah, menyelam, orang nyelam aja cuma bayar. Baru bingung dia nengoknya, udah naik. Bisa kita tarik pakai motor tuh, habis kopling, hancur barangnya hancur. Tapi bar kan, kena batu karang, mana lagi lumpurnya udah menimpa di situ kan. Nyopu binatang kira-kira. Mantap tak dia? Jadi yang lun maksudnya ke lagi nyopu buat konten. Konten sih dah. Nanti kau nonton ngonggok mo. Ke yang nanti konten ai. Kalau cicak laut. Cicak laut. Ada cicak di laut. Padahal pu binatang ada depu binatang. Kayak ia tu betul. Munyo nanti urang-urang galak kayak nonton lah. Kayak tamong dolar ikut mengambil tapek you know. Ya. Ini cicak laut guys. 3 orangnya pun nggak datang. Janji jam 3 aja kemendan bilangnya. Enaknya pagi kerja ya banget. Cicak laut nih guys ya. Kemarin tamu YouTube mau cicak laut mau masuk YouTube. Dasar udah bisa Ya, pulang kayak pun. iklek mata. Kalau cicak laut dah iklek mata guys. Ini kampung Penambarang. Punya kampung awak ron Penambarang. Cicak laut guys. Udah jam berapa tuh, Dek? Jam 2 lewat nih bang. Hampir jam 3. Nyan guys. Nyan aku betul deh guys. Nyan pada mau dipi guys. Di Hawaii dah mau dipi guys. Nyan baik. Nyan. Ada namanya tuh di kartun tuh. Itulah apa namanya nih? Nyo pernah nih kampung guys ya. Guys. Pernah kampung awak rono leo. Nyo Malaysia apa barang? Penambarang. Nyoba. Ya, galak tak senang tak ji guys ha. Kita mau dipi yo, tak mau YouTube yo. Kalon bos-bos Amerika aja. Ya. Maka ji pelemah nyo ji karti suronyo. Konten hari ini cicak laut guys. Cicak laut Sinabang bu. Nyo pak no. Manis dah itu guys. Yang punya tak betul di grup guys, terong je. Nyan. Iya, Bang. Nah, umak ku beli guys. Umak cukup beli lagak tak guys. Ya nai. Ya nai. Hai. Oh my. Nyo kai dong je nah. Manis sai dong guys. Beres. Kong keleng-keleng guys ho. Nya kai dong je guys. Nyan. Nyan. Nah, loreng-loreng je guys. Nyo mata ya tu ha. Mata ya tu. Nyo iku gah we. Nyo iku. Nyo aro ji ho. Pak ya aro. Nya mata tapi lagi topi ya. Nya nai. Ada betul lo mah. Nyo cik galak icok video. Galak aji. Nyo memang lelaki sah mungkin lemah YouTuber lah. YouTuber Aceh piuh je no. Dua nak aku sadari cik no. Kalau no aku beres ya. Nya aku cok je video. Nai. Nyan. Nyan manis tak hidung. Nyan. MWN. Nya kayak dibiknya ni. Terak tak perlu kok leh. Nyo betul lah mau. Gimana cara? Betul lah. Nya, dah betul. Nya, senang tak je guys. Depa je orang tanya dah cak video makaya naik pelung.
je naik plung ji. Memang gemungjik artis rencana je. Ya, manis sekali guys. Manis sekali. Aduh guys, boleh ke apa? Alah gak kai grup. Ka pindah beladi. Boleh ke kau? Nyo ku yang pegang merumpok cangguk ngon cangguk pilale yang ku lagi nyo guys. Merempok cangguk ngon cangguk pilale. Nyo ke cerita ji guys. Nyan hai. Nyan. Wah, jadi yang ke lagi nyo masuk lun konten yan kan. Apa yang merempok di sekitar nyo. Nah, yang aneh-aneh. Ni ada video juga kai grup. Kai grup dia. Nya kai grup. Nanti pegah nyo punguh pegah ji. Tak pegah abang binatang lagi nyo. Padahal dah minta peng lagi nyo cara. Tak minta peng. Tak persoalan YouTube upload. Tak upload punya pegah awak danyo. Kon upload. Nyo tak upload. Nyo hojak. Nyo sang iwo rumah guys. Nyan ji guys. Nampak mak we. Ganas sa idong Nyan ganas idong itu pergi ke mentama YouTube ni tak kodak leh kau. Tak kodak leh. Krek. Nya kali kodak. Kodak long kodak segadu. Krek. Bere. Ya, cukup beres guys. Beres tak guys Bumi datang guys Nyan hai guys. Nyan hai. Sap. Manis tak hidung guys. Tepa dak je tanya kamu dah cok video ni dok long betul lah mau. Dik plung guys. Kai plung gede juga guys. Kai plung hoji. Boleh. Oh ya pak. Nyan. Nampak je guys. Nyan guys. Nyan hojak guys. Nyo tak betul lah guys. Lu sampai kapai Nyo kamu dengar boleh kapai. Kai plung je. Kai guys. Nyo pak guys. Nyan. Rumah. Wah, kai rumah. Nyan kai rumah. Lam nyan mungkin kena rumah jian. Nyan guys. Nyan. Oh, agak main baju guys. Perai apa? Nyan. Ai guys. Perai guys. Oh nak urang guys. Nak jamai. Nyan jamai raya cecik nyan. Nyo pak urang nyo ke yang po nyo. Ni kai plung je. Kai plung guys. Habis kai dah mau guys. Kai dah mau apa je guys. Hoji nak lemah dah. Habis. Hoji leo kagado. Serap. Nan hai. Berarti kalau anaknya ni ya. Kamu nyamar. Karena sama nyopat lagu. Ku fikir kareng mono rupa ji nyopat ji guys. Nyan. Alah hai guys. Nampak ji guys. Nyan. Sama lagi kareng ni. Nyan, trap. Guys kami su. Lu antom ku dengar kiban suji guys. Suji antom ku dengar kiban. Apa lagi cicak. Nyan ke jai, manis tak jai. Nyo tak dok sayang guys Wi bengeh mak haji tanya ndak. Kakak dok ane lun kah. Ndak iho ya haji. Ya haji mungkin buya. Karena kulit je dah kalon lagi buya guys Nah loreng lagi nyan je nyan warna haji jampu nyan guys. Serap, mantap, manis. Nyo dah kodak sikot dekat krek. Kodak sikot dekat krek. Mantap. Nyo kamu buat kapai guys. Jadi beklam kamu pergi kapai water darat. Karena kamu perawatan. Apa tu bang? Fiber apa tu? Oh ini 225 kilo aja. Matnya nanti. Nah, nyo rencana kamu bawa banda guys. Rencana bawa banda le pergi mesin Pergi mesin karena mesin kamu akan sakit Jadi rumah sakit naik banda di. Punya puskesmas guys. Puskesmas mesin nyo pak trak.
Ya, kasih 10 menit guys. Kaji ke sebuah konten. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Abek tuo like, comment, subscribe. Lun DJ Erud Arnafat Darpamahi karena dia kami bangga. Sekian dan terima kasih. Bye bye.